Namar ka jingthe ruslap bakhlem sange ekini kindat sngi. Khat sautrik bnai nailar arjar huwei kasurok ka badan harum ka lat domsken shaban poyenong thmai kalinti ban lech balat kala sharong no bakani kala bo jinge ipai ban le jongwan hagate ke than. Hakabaidai bakani ke chingcha nakalyang UMLA ka Mausram uba Himalaya M Shangpiang marmar ula pentep show executive engineer ka Puldi Mausram division ba tibasan bat kentu bansna no mardor yagani ka surok khnang bakan umbu jinge yagi ba. Kishnong ki bisyak ta alang baga ching sharong gani surok ani ka than ki don rek spatali kuntob langi kishnong ki bahashilter ka khaput. Oh, salah ikut ke Surok. Jadi nampak kadang try kadang ngelak software bantan like kloy kan. Nampak. Pas pelat ke kala ikut. Ka kuma kantuli gisnong sakit sakta mentu. Ada nak suruh filai bon thi. Nampak tak hang tola dam sekian am. Hoi. Te kala 60 km. Te ka jingja thado ha balak kenlongnya pusau. Te la 40 km kila sakta kan. Kalau kan dia nak bala bangin clear software ba meram ketatan. Trai lalu ba ban pendep de kasuk gue nama ba. Ngepet jinglong giman juga kam istom no golong lu. Betul. Sorry. Yang sepersang hi kumno ban le daga lanti ka ba. Kam koloi ngelaban le kat bala bangin yo try ban penlek clear it na kat bala. Mar menta tem pat la ban ong bahan mar ba long tu station ki la takut mah. Kadau kusan sedih kadai nai ba. Nagslap hi mainly hi namar ba. Tu taka nak tu shroom pi ka long ba kum to. Long ba ka sa ta pa ka ni almost every year. June last or 19 June ro katwa. Anta 20 also June katwa. Mutal lai ngila expect la khamduna ko tua kan. Kamin den slap hi dai nak ro min do bot ham slap. Loose soil itu nak tu suruh long bagi loose soil baik satu saya barat celah sulong loose baik itu last year turun bergerang sudah hab dia ingin try bagi lah kendro mentang ala arsam tam ladon stu ngarap minggu slap ini 19 later ba ma sebab pelat compare mentau senam later ko amba ada ke main road so tak bagai ini kan dia percang kar bala ban tinggal sok we keloi